su propisi, da tako to kažem. 3 minuta nadoknade je potpuno legitimno ako kruto gledamo sve te izmene i to, ali prosto zbog čega kada je sve potpuno jasno neke stvari se puja. Loš potez Rnića, međutim to je verovatno i posljednje što smo videli. Evo sad je odsvirao kraj Dejan Santrač. Po izuzetno hladnom vremenu i uz skromnu posetu u Humskoj, Partizan je ostvario jednu od najubedljivijih čene sa 5:1. To je njihova 7. uzastopna pobjeda protiv Borca. Reč je naravno o prvenstvenim utakmicama, Sepu je ostao na travi, izgleda da ga niko ne konstatuje tamo, čak ni iz gostujućeg tima, lekar, fizioterapeut, svi su već otišli, ali pridigao se sada i napadač Čačana, kao što vidite u levom delu vaših ekrana. 15:1 u kornerima, videli ste i odnos u šutevima u okvaca. Postigli su 5 golova fudbaleri Partizana, doduše oni sami 4, a jedan i gostujući fudbaler Mladenović. Tomić u 17. Marković u 33. minutu za prilično ubedljivih 2:0, što nije bio rezultat poluvremena, zahvaljujući Jovanu Radivojeviću. Jedini šut u okvir gola Borca u prvom poluvremenu krunisan je prvim. Ipak u nastavku Šćep Vukić u 65. minutu, njegov 5. gol u šampionatu, potom izuzetno lepa akcija, Miljković sačekao je Tomić i naciljao predivno u kontraugao, nemoćan Nikola Milojević, Tomićev 6. gol ove sezone, drugi u meču sa Borcem, 4:1 s autogolom Mladenovića, okončana utakmica 12. kola Jelen Superlige, izuzetno efikasnog 12. kola. Sve ove golove iz subotnjih mečeva možete da pratite u večerašnjoj emisiji Jelen Superliga, koja je negde pre 22 sata posle Sveta sporta. Ja vas pozdravljam, želim vam prijatno večer.